aya niyo mafoto y'abantu bishwe inaha Oicha. ngayo ndayaboherereje, ni abantu bishwe ahangaha Oicha, n'amazu yatwitswe. Yego, ni abantu ba Oicha bishwe bashize. Ngayo nguko turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri mwebwe mwakoze mu by'ukuri subscribe. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu makuru yacu, tugiye kubagezaho amakuru menshi, ndetse mu by'ukuri uyu munsi tunabifuriza weekend nziza, icyumweru cyiza ku bajya gusenga, kandi mu by'ukuri twizere yuko muraza kugirana communication nziza ni yabahanze. Turagaruka kuri byinshi biri kuvugwa ndetse biramutse muri axe nyinshi. Imirwano ikomeye yaramukiye muri axe zigiye zitandukanye. Ahangaha ni muri mu duce tugiye dutandukanye, haba aho bita Katobi, ndetse n'ahangaha n'udusozi navuga ko ari tubiri dukomeje gucumbamo umwotsi. Utwo dusozi nutuhe tugiye kugenda tutugarukaho tubabwira uko situation ikomeje kugenda yitwara. Ahangaha turaza kuba dusimbukira ahangaha ku musozi wa Nkobe, ndetse ni muri lokalite ya Banakindi muri groupement ya Kisimba, ndetse tugaruke ku dusozi tubiri ari two Iteya ndetse na Itange, tubabwire uko situation yagiye yitwara. Ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo ikaba ikomeje, ndetse n'uyu munsi turagaruka ku bwicanyi bukomeye cyane ndetse bwakorewe ahangaha ni muri iri joro, ndetse bucya ari uyu munsi ku cyumweru muri quartier Mbimbi, ndetse ahangaha akaba ari mu mujyi wa Oicha muri teritwari ya Beni. N'ubundi amakuru atugeraho nk'uko tuyatangarizwa n'uyu Jean Paul Ngahangondi, uyu akaba ari notable ukomeye cyane, ndetse akaba ari n'umudepite w'ahangaha. Turaza kuba tugaruka ku makuru yatangaje ko abantu batari bake baje kwicwa, basanze abandi n'ubundi biciye muri secteur ya Bapere. Hakaba hateganyijwe ndetse mu by'ukuri cyo tushobora kwita ikiriyo gikomeye cyane, abageze muri 40 n'abandi nabo baherutse kwicwa. Turabigaruka ndetse tubive imuzi n'imuzingo. Abadepite 9 bamaze kuba bigumura kuri uyu mugabo guverineri w'umusirikare, ni guverineri militaire Kakule Somo Evariste, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Tugiye kubigarukaho tuvuge impamvu iri gutuma abangaba bashobora kuba bagiye kwigumura. Amezi atari make bamaze badahembwa na 3 yose, biravugwa ko ndetse iyi ntara ishobora kuba yigiza 2 miliyoni. Kavuga bati rero niba utaduhembye tubwire natwe tujye kwifatanya n'intare za Sarambwe. Uburundi burarega AFC mu 23 ngo gusenya ndetse ngo no kwangiriza ikicaro cyaho intumwa yabo yicaraga mu mujyi wa Bukavu. Turabigarukaho hanyuma tugaruke ku mirwano ikomeye iri kubera muri Gitunda ndetse na Gikuku, operation z'akataraboneka ziri gukorwa n'inyishyamba za 23 kuri Wazalendo, ndetse tugaruke kuri operation yose muri rusange. Hanyuma Wazalendo bakomeje kwikanga ni muri Sud Kivu ko 23 ishobora kuba yabaramutsa intambara. Ibi nabyo turabigarukaho. Turaza kuba tugaruka ku bijyanye n'ibihugu biri kohereza abashinzwe ububanyi n'amahanga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma. Turaza kuba tubigarukaho, ndetse tuze kuba dusimbukira ku madosiye 2 cyangwa se ibibazo by'ingutu bigeze kuri 2 Kinshasa iri kwigira umuti. Ni ibihe bimeze bite? Hari ibivugwa ko mu by'ukuri biri kugaragara ko bishobora kuba baratereranywe n'amahanga. Hanyuma tuze gusoreza ku kirunga cya Nyamuragira, bivuga ko ngo iki ngiki gishobora nacyo kutomboka, aho muri iri joro cyagaragaje
cumba ndetse no kohereza imyotsi byo mu kirere. Ibi nabyo turabigarukaho ndetse tubabwira uko gahunda zimeze. Hanyuma indege yumvikanye mu mujyi wa Goma mu kirere cyayo nayo ikomeje kutavugwaho rumwe mu by'ukuri, ndetse ngo yongeye kumvikana ndetse no mu minsi yashize. Ni indege ngo ya gisirikare iri mu bwoko bwa C-130J Super Hercules, akaba ari bivugwa ko ariyo ishobora kuba ikomoka mu gihugu cya Australia, ariko ikaba yari iturutse mu gihugu kimwe cya Afurika. Turagarukaho ni amakuru aryoshye ndetse mu by'ukuri arimo n'amakuru yo kwihanganisha abaturage bo muri Grand Nord nabo bakeneye ubutabazi. Murumva ko rero ari amakuru mu by'ukuri udashobora gucikwa. Ngewe nk'ibisanzwe ni Rafiki Kijana Machachari, mugiye kubana ku mbahereza ido nido mbavira imuzi n'imuzingo kuri aya makuru mwateguriwe. Intare official ushobora kuba mu by'ukuri ubwo bwa mbere udukurikiye, kora subscribe niba atari bwo bwa mbere, nyabuneka mu by'ukuri kora like, ndetse like ubwo ni j'aime, ushobora gukora partage cyangwa se share, ni byaba byiza cyane. Hanyuma mukagerageza gupostinga izi video zacu, nazo ziba nziza kuko yo mu dupostinze benshi bari baratubuze, bari bamaze iminsi batatubonaho, biba ngombwa yuko badukurikira neza cyane 5 kwa 5. Hanyuma munyemerere dutangirire mu mujyi wa Beni. Beni agaha bivugwa ko hari icyicaro cy'intara ya Kivu y'amajyaruguru. Hakomeje kusabotwa cyangwa se gusuzugurwa ku rwego rudasanzwe, ndetse Grand Nord ikomeje kwibasirwa mu buryo bukomeye. Mw'iri joro ry'uyu munsi, buri buke uyu munsi, icyitwa ADF NALU MTM, abangaba bakoze igikorwa mu by'ukuri nakwita igikorwa cy'ubushotoranyi ndetse n'agasuzuguro gakomeye cyane, bereka ingabo za FRDC yuko ntacyo zimaze, babereka ko mu by'ukuri ntacyo bamaze, ahubwo M23 ariyo ifite ibyishoboye. Niko nge nabivuga kuko ndetse ni nako bigaragara. Abenshi mu basesengura ibijyanye n'umutekano wo muri aka karere bavuga ko ADF NALU ubwicanyi ikora ndetse ari kope, ko bikaba bibabaje cyane kumva bivugwa ko ngo ibingibi ngo harimo ngo uruhari rw'abaturage bamwe mu bayobozi ba leta ngo bagiramo uruhare, ariko ukabona uburyo abaturage bicwa, ukibaza utese ese umuyobozi wa leta, umuyobozi w'umukongomani ashobora kwifuza ko abaturage bicwa bene aka kageni? Binjiye muri iri joro ryakeye mu masaha ya 3 z'ijoro, binjira muri quartier Mbibi. Iyi ni imwe muri quartier iri mu mujyi wa Oicha. Uyu mujyi wa Oicha niho mu mujyi rwagati wa Beni. Abangaba nk'uko byatangajwe n'uyu mudepite witwa Jean Paul Ngahongandi, ngo n'umundandi akaba n'umunotabure. Uyu mugabo yavuze ko ngo abasivile babiri aribo bamaze kubarurwa yuko bishwe muri iri joro ryakeye, ngo ariko inzu nyinshi zikaba zatwitswe. Biravugwa ko ibishobora kuba byavuye muri ubu bwicanyi ndetse n'ibi bikorwa bikiri agateganyo isaha iyo ariyo yose. Mu by'ukuri ni amakuru kugeza amagingo hagikorwa ubushakashatsi, kuko amazu yatwitswe isaha iyo ariyo yose hashobora kuza kuboneka indi mirambo myinshi, ndetse n'andi makuru akavuga ko hari abaturage batari bakeya bashimuswe bakajyanwa mu ishyamba, nk'uko uyu notable abivuga, akaba akajyanwa n'izi nyeshyamba. Ntago zijya zipfa buriya kwica ngo zibura abo zitwara, reka zirica zikica nabi zarangiza zigashimuta. Izi aba ni abagome, ni abantu batari beza cyane bo muri ADF NALU. Abangaba ni babi bo ku rwego rwo hejuru cyane, nibo bakoze ubu bugizi bwa nabi. Amakuru tugira akatubwira ko iki kirere cyo muri Grand Nord cyangwa muri parti ya Nord Kivu werekera muri Bunia, M23 yahegereye cyane, ikaba mu by'ukuri bivugwa ko aba basirikare ba FRDC bakagombye kuba barinda umutekano w'aba baturage, batakagombye kugira ukitwa cyangwa se urwitwazo, cyane cyane ko ibice byinshi M23 yarabibambuye, bakabaye bikonsantra muri ibyo bice bigenzurwa, bakarinda umutekano w'abaturage kuko basigaranye agace gato. Nk'uko uyu mudepite yabitangaje, aravuga ati kuba musigaranye agace gato nako murananirwa kukarinda koko?
ko rero wa mugani biratangaje, ugira ibice binini ntago bakibikontorora. Nord Kivu hafi ya yose imaze gukontororwa n'inyeshyamba za M23, agace gatoya basigaranye ntago kakabaye kinjirirwa n'inyeshyamba hanyuma ngo abantu bicwe bene kariya kageni. Iyi ni incursion ikomeye cyane yaje gukorwa muri ijoro ryo kuwa gatandatu, rigakorwa n'inyeshyamba za ADF naru, bakica abaturage. Kugeza ubu harimo haravugwa abaturage bageze muri 2 gusa bamaze kumenyekana, abandi ntibaramenyekana. Hanyuma tukavuga ko hakaba hari muri secteur ya Bapere mu by'ukuri naho muri iyi minsi ishize, ni iminsi 2 gusa, aho ADF naru zisha abantu bageze kuri 47 muri Rubero, aho 32 biciweho bita Melia, 4 bakicirwa aho bita Hamutaweza, abandi 7 bakicirwa aho bita Bandembengu, n'umwe akicirwa aho bita Ingombo, 3 bakicirwa Kenge, bose hamwe bakaba 47 muri secteur ya Bapere. Murumva secteur ya Bapere kontrolwa na FARDC. N'utu duce two muri Beni, SAOSK ba FARDC bakora iki? Ko ari benshi bahunze bavuye muri ibi bice byose bakerekeza bose hariya, 34 region militaire yose ikora iki? Iki nicyo kibazo gikomeje kwibazwa, ndetse bikaba biteye agahinda gakomeye cyane. Mu by'ukuri kabavuga bati ese abaturage bakomeje guhohoterwa bene kariya kageni, hakorwa iki kugira ngo leta ihagarike ubu bwicanyi? Ese M23 nishobora kwerekeza muri biriya bice cyangwa bizagenda bite? Kibazo gikomeye cyane kugeza magingo aya ngaya. Ngayo nguko rero niyo situation niko imeze kugeza magingo aya ngaya, ndetse ikomeje kugenda itavugwaho rumwe na bamwe, bavuga bati ibi ntago byakagombye kuba biba ahantu hari ubuyobozi bwa leta. Hanyuma tukira ahangaha, abadepite 9 ba province banditse urwandiko rukakaye rurimo amagambo ahambaye, barira bavuga ko ngo bamaze amezi 3 yose badahembwa, ngo kandi intara ya Kivu y'Amajyaruguru yinjiza miliyoni 2 z'amadolari buri kwezi. Tukibaza tutese miliyoni 2 zinjira buri kwezi z'amadolari, mbere ibi bice byose byo umutwe wa M23 wigaruriye, mbere utarabyigarurira byari bimeze bite? Binjizaga ngahe? Kwinjiza ubu ngubu imipaka myinshi yamaze kwigarurirwa, basigaranye umupaka wa Kasindi, ariko urumva ko bari kwinjiza $2 millions. Kongo amafaranga bahari pe. Abangaba rero baravuga ko ngo bamerewe nabi, ngo ndetse n'amazu bakodeshejemo bagiye kuzayabirukanamo. Amezi 3 yose badahembwa, kandi amafaranga yose ngo hari ikintu bita gestion opaque et un traitement inhumain. Donc ngo hari uburyo ngo amafaranga akoreshwa bitagaragara, ngo kandi ngo bakaba bakorerwa iyicarubozo n'uyu guverineri. Bakaba banditse bavuga ko ngo bashobora kuba bagiye kumwigumuraho, kuko ngo bavuye muri Goma bari mu mazu yabo, barahunze, ubu ngubu bari mu mazu y'abandi. Rero byanga bikunze bakavuga ko ngo imibereho yabo yariyongereye, imibi yariyongereye, ngo rero bababwire niba leta inaniwe kubitaho bige indi mitwe. Abandi bamwe muri bo barajoyininze, kabisa. Urumva ko rero iki nacyo ari ikibazo gikomeye cyane cy'uyu bita Kakule Soma Evariste agomba guhangana nacyo, kuko bitabaye ibi ngibi abangaba bari hafi yaho M23 bashobora kujya biviramo umwe nkuko twagiye tubibona, aho ufite umuntu umeze nka ministre ajoyininga n'abandi bantu bakomeye cyane bakajoyininga. Urumva ko nabariya uko byagenda uko ariko kose, kuko amezi 3 ni menshi, barimo bararira, batanze mu by'ukuri icyo nakwita ultimatum ya nyuma yo kuvuga ko nibaramuka badakorewe ibi ngibi byanga bikunze baragira bate, barajoyininga. Munyemere rero twari muri aya makuru duhite tujya sasa ku mibundano cyangwa se icyitwa imirwano. Imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera muri territoire ya Rutshuro, aho M23 ku munsi w'ejo yagabye ibitero ngo bikomeye cyane, yari kuransa ngo amabombe
amabomba aturuka Kikuku ari kwerekera aho bita Kitunda n'uduce tuhakikije. Iyi Gitunda irimo icyitwa Umuzalendo, irimo icyitwa FDLR, abantu basize bahekuye u Rwanda, irimo ariko kandi ntabwo bahekuye u Rwanda gusa, ko bageze no muri Kongo n'ubundi ibyo bikorwa byabo birakomeza by'ubugizi bwa nabi. Iyi ngiyi, iyi Gitunda, iyi za Kiyeye irimo ibice byinshi bikorerwamo ubugizi bwa nabi bw'imitwe yitwaje intwara, Semusenyatura ndetse n'abandi bagiye batandukanye kwa Dominique Daruhutse. Aba ngaba rero kugeza amagingo aya ngaya bakaba M23 ku munsi w'ejo yarabagabye igitero gikomeye, ndetse ngo no muri iki gitondo ikaba iramutse noneho yoherezayo force kujya gukora ikintu nshobora kwita ratissage muri ibyo bice, ishakisha ibishoboka, izunguruka ireba niba bashobora kuba bavanywemo. Ni nyuma yuko M23 ibwiye abaturage yuko bagomba kuva muri ibi bice, yabanje yababwira ati muvemo mwerekeze Nyanzare, mwerekeze Gikuku, mwerekeze za Jite n'ibindi bice bigiye bitandukanye, kugira ngo ahangaha tuhakorere umusaka ukomeye cyane, turebe ko icyitwa FDLR zahagize indiri zigomba kuhakurwa. Ariko kugeza amagingo ya ibikorwa biracyakorwa, gusa ngo ibiturika byumvikanaga muri Kitunda, muri Gikuku ndetse na Nyanzare, ariko kandi hakorwaga operation ni Gitunda ndetse na Nyarubande. Turabasuhuje mwebwe mwaba mwarakomotse muri biriya bice, harimo harashakirwa umutekano kugira ngo mu by'ukuri abahakomoka barebe niba bashobora kuzasubirayo bagasubira mu byabo. Kandi tubona ko M23 nibyo irwanira, ndetse niko inabivuga, ivuga ko irwanira, kandi niko tubibona kuko abenshi bari barafashwe, bivuga ko bari barafashwe bugwate. Inkambi zari mu mujyi wa Goma zari nyinshi, hari bari mu nkambi zigiye zitandukanye hirya no hino batangiye kubo gutaha ku giti cyabo. Hari abasigaye rero bigomba kuba ngombwa yuko bagira bate yuko bacyurwa. Hanyuma ahangaha tuhavuye ndahita nsimbukire gatoya muri territoire y'ahangaha muri axe, ndahita nsimbukira muri territoire ya Walikale. Territoire ya Walikale, territoire ya Walikale haravugwa iki? Amakuru aturuka ahangaha muri utu duce turi hafi ya Mpeti, ni imirwano imaze hafi iminsi 3 na n'ubu iyi mirwano iracyakomeje. Abantu mwe, ni imirwano igikomeje kugeza amagingo aya ngaya. Imirwano yatangiye ryarira, yatangiye ku munsi w'ejo bundi, ikomeza ku munsi w'ejo tariki 16. Bavuga ko ngo FARDC ifatanyijwe na Wazalendo ngo bagabye igitero kwanza kuva ku wa gatanu tariki 15 ku musozi wo bita Iteya na Itange. Iyi ni imisozi yunamiye village ya Katobi ndetse naho bita Nkobe. Aha ni muri localité ya Banakindi muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Walikale. Amakuru avaha avuga ngo iki? Aravuga ko nyuma y'iyi mirwano yaje gusiga mu by'ukuri kuva ku wa gatanu M23 yigaruye kwa gatanu niho hagabwa igitero muri axe ya za Mpeti ndetse na Burayi. Nababwiye defense zahatwitswe, biza kuba ngombwa ko icyitwa Wazalendo bajya ku musozi wa Iteya na Itenge. Iyi misozi iri hejuru y'agace ka Katobi ndetse na Nkobe. Biza kuba ngombwa ko M23 ivuga ko ishaka kubavanamo, irwana nabo, habera imirwano itoroshye yabaye ku munsi w'ejo. Hanyuma amakuru atugera akatubwira ko imisozi ya Iteya na Itange nayo yamaze kwigarurirwa nyuma y'igitero cy'ubwabo bari bagabye kuri FCM 23 ikaza kubasubiza inyuma nkuko amakuru aturuka hariya atubwira. Hanyuma iyi groupement ya Kisimbi ikomeje kuba indiri y'imirwano ndetse na théâtre des affrontements, kubera ko nyuma yuko Mpeti ikitwa Wazalendo zishatse kugira ngo zirebe neza zayigarurira, bikaza kurangira agace ka Katobi n'agace ka Nkobe twose tugiye mu maboko ya M23. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kuvuga ko kugeza amagingo aya baba abaturage bashobora kuba baraguye muri imirwano ya hano muri village ya Nkobe ndetse na Katobi. Kugeza ubu biramenyekana, kugeza ubu ngubu tuvugana ntabwo haramenyekana
ntago haramenyekana ababa baraguye muri iyi mirwano. Gusa amakuru ambwira aho hari ku munsi w'ejo, amakuru arambwira ko muri lokalite ya Banankindi n'ubundi mirwano ikomeje kuhabera, ni muri teritwari ya Walikale, no muri iki gitondo haramukiye kuko ngo ibitero byagabwe kuri Iteya ndetse na Itange, nyuma yuko M23 ngo nayo irimo kurwana ikubisubiza inyuma. Tubitse ko ibitero bigabwa bishyira agace ka Pinga mu kaga. Hanyuma wenda twihuse, sinzi niba dushobora guhita dusimbukira ku makuru avuga ko ikirunga cya Nyiragongo biravuga ko nacyo cyagaragaje gusa nkaho kigiye gutomboka hafi y'umujyi wa Goma. Ni amakuru avuga ko OVG nayo igomba guhabwa imbaraga zidasanzwe kugira ngo irebe niba hari icyo igomba gukemura, kuko niyo ireberera iby'ikirunga, nibo batekinisiye b'ikirunga. Bitabaye ibyo ngibyo, baramutse batagiye bahabwa icyitwa gaceri, turimo turabasabira, turimo turabivugaho, kuko iyi OVG ni structure ikomeye ndetse ifite n'agaciro, niyo itanga signale. Amakuru arambwira ko ngo depuis un temps ngo ils ont un problème de moyens, niko barimo bambwira. OVG irimo iravuga ko ils ont un problème de moyens, ati aba observateur volcanologique bafite ikibazo cya mikoro. Rero kuba bafite ikibazo cya mikoro, mw'abantu mwe, ibi bishobora kugira ingaruka haba kuri buri wese, aho ntaho bitagira ingaruka ikirunga kiramutse gitombotse hatabayeho ikintu bita avia cyangwa se kumenyesha abaturage uko situation imeze ndetse n'ubuyobozi, ko ndakeka ko ikirunga gitombotse nta warwana nacyo kiritegeka. So rero OVG igomba guhabwa moyen hano muri Goma. Hanyuma ikibazo Kinshasa ifite gikomeye cyane, ndetse Kinshasa bikaba biri kuvuga ko ngo est-ce que Kinshasa joue quel rôle ou bien quel jeu. Biravuga ko Kinshasa ngo iri kwiga ikibazo gikomeye cyane, ngo kuba ngo iri kubona ko ngo igihugu kirimo kirayicika cyane cyane, ngo kubera ko General Muhoozi Kainerugaba yavuze amagambo akomeye cyane, ngo kandi bafatanyije na Kongo muri operation Usuja iri kubera muri biriya bice, ngo kuba yaravuze ko ngo abavandimwe ba M23 nibaramuka bigaruriye Uvira ngo nabo azafata Gisangane. Ngo iri jambo ryongeye kongera kuri koroza muri Kinshasa. Hanyuma William Ruto kuba yohereza umuhagarariye cyangwa se ikintu uwo nshobora kwita nk'uhagarariye inyungu cyangwa ambasaderi cyangwa mu mujyi wa Goma, kandi kontororwa na M23. Kinshasa ikavuga ko ngo nacyari ikibazo gikomeye cyane, ngo kuko ibindi bihugu bikomeje bene ubwo buryo kwaba ari uguproklama igihugu mu buryo buri indirect ya balkanisation ikunze kuvugwa n'abakongomani cyane, igahita ishyirwa mu bikorwa. Noneho ngo ntibe federalisme bikarangira ibaye balkanisation, kibaye igihugu kibaye proclame. Kandi buri wese arimo arabibona byanga bikunze. Nawe ukoze analyse, ndaza kugaruka kuri analyse zigeze muri 3 zigaragaza ko igihugu gishobora kuba kiri kuboneka. Ibyo ngibyo byo ntaho twakwirirwa tubigarukaho. Hanyuma nsoza nihuse, amakuru atugera tubwira ko hari indege yumvikanye apare ino ndege, navuga wenda muri ya ndege yakoze impanuka ya FRDC, yaguyemo umukoloneli wa FRDC nkuko mwagiye mubibona. Yari yerekeje ku kibuga cy'indege cya Bangoka iturutse Lubutu. 6 bose nibo bavugwa, haravugwa 3 hagati na 3 barindwi kugeza ubu enquête ziracyakomeje. Vuga ko uwari uyitwaye yari umunya Ukraine. Ni muri b'abanya Ukraine ndababwira n'abanya Ukraine bari hano muri Walikale, nibo bari gukoresha ibintu by'intuza. Uyu rero wari witwaye n'umunya Ukraine, akaba yitwa Stepankov Yuri. Isapere Spankov, amazina Stepankov Yuri. Uyu ngo akaba ari umunya Ukraine, akaba mu by'ukuri yari afite passport ye niyo yabonetse, ariko yahiye, yabaye umuyonga we, yahiye passport niyo yabonetse. Biravugwa ko yari afite passport ya 2020 kuzageza 2030, akaba ari wari utwaye indege.
ndetse iyi pasiporo ikaba yaratanzwe na ishami ritwara mu kirere ryitwa Safety Overseas, ni ibirimi byo muri za Ukraine. So murumva ko uyu ngo ni Safety Overseas, niyo yaje kuboneka, ndetse biravuga ko n'abandi bashobora aba expatrié bataramenyekana muri abanga bashobora kuba ari 4. hanyuma uyu mukoroneri n'umugore we akaba aribo bari barimo baba kongomane gusa, abandi 4 bakaba bari abanya Ukraine. So urumva ko niyo mpamvu kuba indege yahanutse General Pacifique Masunzu direct akahita hagera, urumva n'abanya Ukraine bahiriyemo. Niyo makuru wenda nshobora ngiye kubanzanye, n'abanya Ukraine bahiriyemo ndetse n'abakongomani bari 2 gusa kugira ngo bose buzure 6, aba expatrié 4 n'abakongomani 2. So urumva ko rero kugeza amagingo aya ari uko situation zimeze. Hanyuma wenda nsoza ndaza kuba ngaruka mu yandi makuru menshi y'u Burundi ndetse na mama 23 ko byifashe, ko bakomeje kugenda baregana, ndetse nuko ingabo za mama 23 zaba zageze muri Uvira. Murakoze cyane, amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.